lapsed on väga tublid lauljad, sest õpivad kõike hea meelega. Nad teavad, et iga töö nõuab vaeva ja selle tegemisele kulub üksjagu aega. Хорошо трудится тот, кому есть чем хвалиться. А вот сурушкам из книги «Соловей и медянка» Августа Якобсона не повезло. Они были лентяйками и любили поспать, поэтому они не поют, а кричат: «Ух! Ja see lugu on Kullid õpivad laulma August Jakobsoni raamatust Ööbik ja Vasskuss. Kullid tahtsid laulu õppida, aga ei saanud seda teha, sest olid laisad ja armastasid palju magada. Raamatusse Ööbik ja Vasskuss on kogutud muinasjutud loomadest, putukatest ja lindudest. Näiteks saab siin teada, kes on metsaisa ja kes on metsaema, mida nad tegid, metsas oleks vaikne ja metsloomad ei solvaks väikseid lindude. Сборник сказок «Соловей и медянка» – это увлекательное путешествие в мир диких и домашних животных, птиц, насекомых, которых защищает лесной отец и лесная мать. Я думаю, эта книга будет интересна и детям, и взрослым. Praegu tutvustame raamatut Ööbik ja Vasskuss. Näeme Raivo Järvi illustratsioone ja kuulame laulu Loomade pidu. Esinevad Tallinna lasteaia Vikerkaar lapsed, juhendaja, muusikaõpetaja Tiina Ausk.